Hagati mu mpaka zo kweshongora kwihanga ariyo neza ryo mu rurembo rwa Hoima habiriho icumutano bw'abana bino buremezo mu kureba borekiza abantu ngo mugato butebasa ubwe bari kutera engoma enanga dungu hamwe n'ebindi kubabone bakoze so mutima na n'engaro zabo ha mubiri gwabo oyire wa misho bone bawulizo mutima ni bakoze so mutima kandi obwenjo bubine ni busana no bwanje ninjira twinemo nk'abana nkamukaga abino buremezo mu kureba abo bihe bakareto mu misho kwereka ngo bakoze irege munonga. Abana bishomere ya St Helens zikorwa muri Mbara bashobora kuba kukikora abazire ningashi abantu abandi abinabana nkaba ningaho bari kubamanya bareke kubareko muka ninga ngo bateka ngo tibari kubasa kugira kibakora ninkunda kusima bebyo bwegesa batireho okwega kwabona na munonga okureba abantu abutukulembo nabalema n'abantu abine obulemezo mu kureba nabo babire bali nitwe. Impaka zo kweshongoreza ihanga ryona izatandikira izuba ryo kubanza mu rurembo rwa Hoima zihindira izuba rya nyuma abazyo twagala okusima abana baffe abalongi twagala okusima batraina baffe abasomesa baffe abakulu b'amasomero ba inspector baffe ne ba DOs olw'okusupportinga okuwagira okuyimba ne drama mu masomero gaffe boolesa omugaso oguli mu kulaba nga beewandiisa boolesa obulungi obuli kubeera nga balina national identification number. Abaana bano twagala tubakozese ng'omukutu okubunyisa enjiri eri mu birungi ebiva mu mwana okubeera nga yawandiikiddwa okufuna national identification number. Amashomero gari kurenga 50 kwetooloola ihanga nago geetabira mu mpaka ezi gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.